ولی بین ران میوانه که من هیه سبارتی به پرسه امید گل باوینا و میوانه نمی شارزای روشا سوریه گلی جاران ویره ما میوان کریه باش تحلیل آوازی که آگه داره جی که اوجی دکتور زارا صالح اکادیمیسیانه لباجار برمنگهام لبریتانیا گلمه دكتور دمت باش به يعني ما قال جرى بحث روشة سورية كي لفر بالصالة ابا نزيكي 10 سال بترا روشة سوري بفي اوايه قال لك هبرازوني شي بديتن قال لك خالد بقرباني حتى نزي مليون كي قال لك سيناريوهات هاتنا دانان زورترين جيبين سر اسن دولتي بوانا كرن ليدر انجام اسد ما هالبجارتني دي بك تو زاني جهر دي او درچه كواتا او فور من حال سوريا تو شاد بيني قالوا بله سلاف قالك سلاف بوتا بو حمو بنيران كردستان فازم بسوچار هلبت يعني وكان هاتا اني زمان يعني ابروشا سوري نتني بو بيستو يك سال جو بشار اسد سر جبافي خو اف كرسي قرت وبري بيجي بافي 6 سالي ما سر في كرسي سروكاتي بخوا تجاري نافيه البجارتن لي نابي يعني او نهل بجارتن افشانو ياغو نهاجي بيك اني نا كاري بشار اسد بخبو جبر او بخو بشار اسد تبي وندي وين وكا غافات بجد بفرنسا كاركي نافخيه شخوا كاركي نافخيه جبرگو نافبراوی روسیا تنه ده روسیا تخوازه وان نوکرنا سروکاتیا بشار اسد جخوره وکا کارتکی جبو بازاری به امریکا واره بکی و بیجه به پیوجویا سیاسی به منابه یعنی افجی گاوکا گو کلمه دخی پیشیا پیوجویا سیاسی ده شخوا نونارین یا گرتی جینتیم یا گرتی برین هاجی دانز ناسين جو البجارتن تبي وندي وين يعني جدرفي بيفجويا سياسي بله دكتور طبعا حتى سراسة دولتيجي تزاني سراسة دولتيجي كجاران جبين سراوشة سوريا ناينا كرن مجارا نبيسينا دستور نيو سوريا حتى عني كالبو ينمايا دنبا سوريا جيدا تصعيد كين بويا هر کسی که بخواهر ولاتا که گروپه که دبره کنترل که تمام كواتا دبي چارچوبی دا تو بچاد بدگرینی گلو روشا سوريا مشي بيجينا كو قنبله که توقيت كريا هماتا ديت باقي ان هيدي في اراسي دي درباز بيتو دي فرمك ياساي ودي اعترافك ان في دولة اقليمية رجيتو تمام هل بت روشا سويد واري لشکری دا و هر برب آرامی دا هری لید چارستریا سیاسی دا و باش وقت بخوی لئیرو لعرده ام اگر ام میزه بکن ایرو سوری 3 پارچه یا اف هر 3 پارچه زی خودیه و آلیه ناف دولتینه نخل که سوری نه يعني بتمامتي حتى اف آلی الهف بکن اف بوجه سیاسی بیک نای و او شوية دولتا نافندي هر نما وكا جو بشار اسد خوازي و وگري جبرگو برجوادين و ولاتا ان جو ايرو روشا هرسي دورا كنترول تكن جوان برجواندي وايا جو سوريا نبي ان ولاتك ناف دولتي يعني ببور نافندي بهتر او شوية نافندي يعني شوية اگر نفدرالي جيبي و هر دفركي لگور برجواندين وان ولاتا بن از باورم دفردا اول هفكرنا روسيا امريكي جي هن ننزيكا ل اوجي تبعي او پابند کرنا اسد بوان خالين جو او شرط مرجين جو امريكا جي ويجيتيا اوروبا بله دكتور مجار اسد طبعا حتى شعارات تسجنانا غواردن هناك جوان خل طيب تيجي البرامبر كردان شعارات توان جنانا غواردن هر سوريا عربيه نظام شي حتى ضويه حتى كرد خاصه ديالوج يجي لكن رفض دكتو بيزاني يعني وفيجا بيجي اسد السرد صلاته وجارك دي تال بجارتن روسيا پشتوانيه يدي که حتى نهال سر اصل اقليمي جيبون من اسرائيل دخوازه اسد بمن جبر كون نظام پشتي اسد كي ديت حكمي دا قالوا دي كي عراق غير خراب تربه طبعا ولات اقليمي جي سعوديه جي بيوندين خدي قال باجك تركيا جي تيغوتن هات بيوندين خدي قال باشك كاتوتنا بنجاره كدن اسد دا صلاه داريه كمي سوريا بله شخوا خالا اسد هر مایا جبرگو
امريكا وولات اوروبي ند برنامج وده غرتنا اسد ونجوارا يعني اسد ناغهرن تاني وك برين هاجي روسيا وامريكا واسرائيل هاف كربون لسر بروجي كي برين ها بري هين جافا جون بولتون بو ويشاخي او بلانك هبو يعني معنا اسد جريداية برجوانتين اسرائيل فا لهفكرنا بهرسن آليان ونهاجي تديت السعودي ولا السعودي كتا سرختي دا جبو كاربي يعني او رولات تركي وايراني هلبت تديت او تخوازن بهتر ايراني دور بخن امريكا جيب فيرازيا يعني اولات عربة هيدي تخوازن سوري فقري كمارة عربي اللي نبوي شوية جو اسد تخوازي يعني خاله هري سركت فرديا جو اسد خدوري ايراني بخي قابا اسد خدوري ايراني بخي وش اخي روسيا جيوي راضي بي ولاتن عربا جيوي راضي بن وامريكا جيوي راضي بي بفينا افنا وقت بي خلاص سركت فردا يعني اسد وينها بميني سروك بله وامريكا واجي قابا فينا ناكنا الشرط از باورم و الهفكرنا دكتور بله دكتور بنابا سوريا ده ناس شعارك يا بله خلك سوري ديفيجن الثورة السورية بيت الثروة السورية طبعا تظاني دجبر ناسات اوبوزيسيون بامو لاقين خبه نكارين سر عرض بيت كبن حتى ولات اقليميين خدام برجواندي بشتبانيا نكربان بارا ندابان تصديق نكربان اصلا شنتمون او hani gelek لاواز ببون دامان دم دا اوپوزيشن جي تظاني چند آليين سياسي ولات اقليمي وين دولتي باندوريان سر هيا كواتا وان صراعات عند تونا بيني قالوا اسد هميا شارزاتر بو بيتر هميا اشياء واقعي بچسبين البرجوان يا خدا اگر اسد ببي في بوزيسيون سوريرا هل بتراستا اللي اسد بخوا يعني معنا اسد 2015 قافا يعني دورا حفتيش صدي نمات بندستيوي دبو انجي روسيا هات بهورايفا او خلاص كر وايران جي شخول عرضي بيربو لي دفردا يعني او بوزيسيون سوري جو بنقهاوي عروبي اسلاميه او بخوا يعني او كسن هانا كسن هندروي وي رژیم دركتنا او وانا خسبارتا فان ولاتن داگرکر وک تركي وغيرها و ايجو ولاتي خو بارزاني بخوينا ملتين سوري فروتنا يعني داگركرنا جرابلس بقرا حتى عفريني حتى سريكاني حتى جريسبي سوريا جوار عرض راس كرشتركانا جوار درباس بن يعني نافي اوبوزيسيون لي نابي افكسن چتنا مرتزقن وكب عربي بيجن لو ما اسد بلكي جوا شارات تقدر كتجبر وي خب هفبندن خوي قالك استراتيجي قرت ايران وروسيا بون وانا جي بشتاوي نبردا لايرو تركيا بيوندي وين بمصريره سر حساب اخوان المسلمين منها اخوان المسلمين بفروشي وايرو المسلمين السوري جي بفروشي صبا او براغماتيكا كاري برجيم اسد الهفوري او معارضه وبيفروتن دفردا از باورتكم اف سيناريو بهتر ويل دار بكفي ويش خيرولا وي معارضه جينا من او معارضه غويرو بله دكتور طبعا مجارة البجارنا داش بكريا لقالك ولاتن عربي بنمونا لبنان هرچند تجديد علي جرينسا سوري بون تصويري راكر بون دنگ خدانه تبليه بيجي كبو كسي جيجاتا كشتن لقالوا دي في چارچوبي دا ولاتن عربي دخوازن لقال سوريا بيوندين خو باش بكن معارضه سوري قالوا معارضه سوريا بتايبتي معارضه چكدار دي مسيري چلي بديت ناته دي كبرف كي وجه معارضه سوري شخو تديت يعني السوري بخوت زانن جو اسد وبمنه يعني لمعارضه سوري جروجك جروجان نبو اجنده وين نا اجندين سوري بون يعني قافا خو فروتا تركي يعني تركي بو خديوا يعني د تيجي السياسي دا وبرجوانتيان دا كسيجو ما يعني على كاريتات كي خديه تبي او خديه برياريه تركي ايرو خديه برياريه الجول برجواندين خو يعني تركي قافا اف معارضه بكار انيش الجول برجواندين خو
دەستوەردان ناوێ و بهتر پرسا کوردی بوو سبا ئیرۆ لە هەفکردنەکەن و چێ ببێ یا ترکی وڵاتن دیرە ji ber ku wilo tê xuyakirin ku îro Erdogan rewşeka teng diye wê ji gelek tiştê xwe vegerê ew muarada weke çawa ku Tirkî wa firota waşiyan de Libya waşiyan de Nagorno Karabakh wê vana jî amade ye ku dîsa bazareke dî yani çawa Tirkî Heleb firota rejîmê firota Rûsya çawa gava ku Efrîn Rûsya da Tirkî û bi hemberê Xuta ev hemû bazar li hember welatekî wê Tirkiye cewwana ew berjewendiyên wa ewlewiya wa bêhtir serekeya بله دکتۆر یەکێش بەرپرسێن بڵندێن AKP بانڕۆژا بەحسیان کردیە باسی پەیوەندیên xwe digel Sûriyê kiriye gotiye em birayne em waset birayne gelek caran bira li hev du tora dibin te behsê mijara çekdarê nüfusîsna Sûrî kir heta maaşî jî nadanê xwe nîşandan kirin ew jî narazî ne ji ber ku Tirkiye niha maaşî nadetê mijara Libya heye dema dem de heye taybetî jî Tirkiye siyaseteke pragmatîst dimeşîne li gor bercewendiyên xwe teamilê dike tedî teamilê gelê xwe Mislimîn berevkî veçû qenatê tê xwe girtin di berjewendiya başkirina peywendiyên xwe digel taybetî Misrê û Siûdiyê kewata vî çarçovî da tu gorîna çi hat bînî gelo taybetî Tirkiye ji ber ku Tirkiye welateke eqlîmiyê giring e hevsînûrê Sûriye jî gel Sûriyê Belê yani eger te rewşa Tirkî bişopînê Tirkî gelekî rewşa wê ber xirabûnê vedê taybet AKP Erdogan yani îro rewşa hindir û rewşa herêmê û ya navdewletî ji ber ku gelek ziyan di van salê çûnî de borî de kirin yani nema dost Cerman ji xêrî welatekî weka Azerbaycaniyan jî Qetar ji ber ku Qetar pira didê wana lê Tirkî ji ber ku Tirkî ne welatekî xwedî exlaqa yanî xwedî mebdea di vî alî de ew li gor berjewendiyên xwe diçe yanî ne dûre siba li hevkirinek çê bibe navbera Tirkî û Sûriya de jî yani serpirestiya Rûsya wa de yanî eger hevkirineke siyasî çêbû bi mana Esed wana Tirkî jê re ne gelkî ticarî ne mişkileyê jî yani weke heta jî zman pragmatîk e yanî peywendiyên wên stratejî bi İsraîl re hene dibêje ezim xwediyê Hemas ezim xwediyê Jerusalem ez xwediyê Qudsım yani cem wana tim mişkile nîne yani berî belkî tê bîra te 2010 jî Erdogan sibaha taştê li Şamê dixwar û nîro êvarî vedigereha Enqera Stenbolê yani 24 saeta cem hev bûn yani mesela divir de siyaset berjewendîna siyaset ew kilîke ew demkîne ji bewlo jî ez bawer dikim Tirkiye amade ye got 360 derecî siyaseta xwe biguherî Erdogan taybet ji ber ku rewşa wî îro ketiye yani weke bi Kurdî dibêjin lingê wî ketiye soleka teng da û çi derfet jêr hebe wê bi kar bêne Sûriya bifroşe Xwan Mislimîn bifroşe ev hemû kaxetin yani tiştê got digirê kaxetin yani Efrîn û dagirkirina Efrînê bi serêkaniyê we ev jî kaxetin bi kar têne got ji bo bazara bike ji bo berjewendiyên xwe Bele دکتۆر em ê bişopînin derencamên helbijana serokatiya Sûriye gelo dê hese derkevan dijberênî besekît de hese derkeve ji ber ku hese bi sed hezaran mirov kuştine ji bo ku ew li salatê be Diktor ev rewşa ev hevîre dê gelek avê vexwe ev rewşa dibe zor dirêj bikêşe dê gelek caran dijî nîqaşê serkeyn Birêsê Diktor Zana Zahra Saleh akademîsyen li bajarê Birmingham li Brîtanya gelme bû Diktor dema te baş be Spas, Wataji.